Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yatangaje ko abasirikare bakiriya gihugu 498 aribo bamaze kugwa mu ntambara ingabo zacyo zihanganyemo n'iza Ukraine. Nibwo bwa mbere Uburusiya abutangaje imibare y'abasirikare babwo bapfiriye muri Ukraine kuva ku wa 4 w'icyumweru gishize ubwo ingabo zabwo zatangiraga kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya kiriya gihugu cya Ukraine. Iki gihugu cyakora cyo mu mpera z'icyumweru gishize cyari cyemeje ko hari abasirikare bacyo bapfiriye ndetse bakanakomerekera muri Ukraine. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya mu tangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu yavuze ko habayeho ibihombo mu bavandimwe bacu bari muri operasiyo ya gisirikare yihariye. Abasirikare 498 b'Uburusiya bapfiriye mu butumwa bwa gisirikare. Abavandimwe bacu 1957 barakomeretse. Imibare itangazwa n'Uburusiya gusa ihabanye cyane n'itangazwa na Ukraine. Perezida Zelensky kuri uyu wa gatatu yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zimaze kwivugana iz'Uburusiya hafi 6,000. Igisirikare cy'iki gihugu kandi cyatangaje ko kimaze guhanura indege z'intambara z'Uburusiya 30, kajugujugu zabwo 31, ibifaru 211, imodoka z'intambara zizwi nka Armored Personnel Carriers 862, amato y'intambara 2, imodoka zisanzwe 355, amakamyo atwara lisansi yo hakaba hatangazwa ko ari 60 ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Gusa wakwibaza uti ese no kubera iki iyi mibare itangazwa na Ukraine idahura niyo abarusiya ubwabo bitangariza? Ibyizi nkuru rero tukaba tuzagenda tubikurikiranira 5 kuri 5 kuko ibyo muri Ukraine byo nagaterera nzamba.